Većina žena misli da će im joga i pilates napraviti savršenu figuru koja izgleda ovako. Ali to se zove iluzija plivačkog tijela. Većina ljudi misli da svi ljudi od plivanja imaju široka ramena i uzak struk. A zapravo je istina da bi postao vrhunski u plivanju moraš imati te predispozicije i zato nam se to čini. Tako je i sa pilatesom. Kad vidimo na Instagramu puno žena koji idu na pilates i izgledaju ovako, to ne znači da su one stekle takvo tijelo pilatesom, nego su imale genetiku, izgledale su tako prije nego što su krenule. Da bi čovjek prešao od ove slike u ovu sliku, treba mu trening sa opterećenjem koje se konstantno pomiče. I ja ne kažem da pilates ili joga nisu teški, ali teško je i stajati na rukama cijeli dan ili na trepavicama, pa ti to neće izgraditi ovakvo tijelo. Ako voliš pilates, slobodno ga nastavi raditi i uživaj u njemu, ali ako želiš izgraditi svoje tijelo da izgleda bolje, onda uz njega ubaci i trening s utezima.